Zastrašujuće vijesti dolaze iz Bosne sa sve Hercegovinom, a gdje se uskoro očekuju masovne demonstracije. Svoj glasan glas prvi su podigli mlinari. Naime, radi se o tome da je nedavno odstranjeni entitetski predsjednik Milorad Dodik sve rjeđe prijeti odcijepljenjem Republike Srpske, što je izazvalo pometnju među stanovništvom koje se našlo nespremno za ovakvu situaciju. Iz Federalnog udruženja mlinara tip 500 kažu da su užasnuti ovim stanjem. Naime, zbog smanjenog osjećaja panike među ljudima, brašno na policama u marketima danima stoji netaknuto. Iz ovog udruženja je našem dopisniku iz Banja Luke rečeno da su oni pisali i vlastima i opoziciji u Republici Srpskoj tražeći da se puste tih njihovih internih političkih prepucavanja i ponovo zaprijete konkretnim odcepljenjem. Inače će, kako je on kazao, a mi citiramo, ubiti hljeb u njima. Hrvatski članovi ove federalne organizacije ostali su suzdržani jer u ovoj poruci Srbima nije korišten termin kruh.